Esukura bukumenkahe ra ngwetelea ya nyenyankolo lemra magedemere makume mbirengwe ni kalanga pet matebona ingwana rasmato wa jimo chtango mashikirtano wa chachara makuna wa dada ziming from kana Lonene FM no kwam kana kukoronga insala stage le shurko eka nhlekano wasikora namotla irabo ntlhano indlela ya mingseri wa mina akwamukela kanongonoko Afrika wa Vulavula kamkana Lonene FM kasike da botla mingsirome nongonoko lo umela swetla seka Robert Mate foma singo kufika ka afukupile awara lia yangwe hindlela yo lela kusungula ibulanyana kantsongo na Professor Themba Sono ibulana bona la eka elanguta ka President wele Malawi loyi anga hunda emsabeni kabeke ta tlhelangutana leyi khumbako nsati wa khale ka holobye Jeff Radebe indlela yele se taba khayito kahle ku nga kha ku endleka ku za ba mbitana indlela le mta tsundzuka ku president wale Malawi lo na fika ivi a famba ku sala ku ta Vulavula swa timhaka ta prophet Shepherd Bushir iswin'wana swa leswi kumbexani hi nga langutaka swona hi ndlela yaleyo van'wana va vulavula hi timhaka ta ku tatana kumbe president wale Tanzania lava va nga hundza emsaveni John Magufuli va hetelele van'wana va lava va kona bya COVID-19 lana Professor nkarhi lowu nga heti kumbeni hi twa ku va angula va ku yini eka mhaka yoyolo eka vula se na vona la line mani hi twa ku va ri yini kambe xivutiso lexi ku vutisaka xo kahle kana siku ra namuntlha wena tanihi mingseri wa mugana Lonene FM hi le ku languteni eka timhaka ta ku lwisana na timhaka ta xitsongwatsongwana xa COVID-19 u vona ongeti tanihi tiko hi le ku fambeni kahle ke endzhaku ka loko xandla xa president va kombise timhaka ta ku ongeti ku na ku hlwela ko karhi loku nge le ku veni kona eka ku va ku sawutisiwa vaaki a ku ringanyetiwe leswaku hi ta nghena ka face ya mbirhi ku nga ri khale kambe swi tikomba hi kha hi hlwela face yoleyo se vona ngeti swi le ku fambeni kahle hi ndlela leyo ke kumbe wa kanakana hi timhaka ta ku lwisana na xitsongwatsongwana xa COVID-19 u kandziyisa rito ka 071 265 9860 prof inhlekani hi mamkereli ka mugana Lonene FM inhlekani I'm sure tenkwini a khensa swinene prof timhaka ti tele namuntlha leti hi bulaka hi tona mina na n'wina ku sukusela kwele ka ku hundza emisaveni ka president wa le Tanzania ku ya ka timhaka ta rendo ra president wa le Botswana ku katsa na timhaka leti khumbaka manana Radebe hi ndlela leyo kumbexana hi sunguleni la ka president John Magufuli mi tiva yini hi vona president lava le Tanzania John Joseph Pombe Magufuli hi loyi a nga velekiwa hi lembe ra 1959 a Tanzania a va thichara loko a heta ku va thichara ya swikolo swa le hansi iva a ya dyondza a university iva a kuma degree ya Bachelor of Science in Education so sula ku ri hi munhu loyi a dyondzile and a tlhela a tiva swilo swa vo science iva manjeni loko a ri kwala ka malembe ya 40 iva va n'wi veka a parlamenteni iva va n'wi hlawula ku va minister ya leswi va nge hi infrastructure so vula ku ri leswo lunghisa mapato na bridges na swilo hinkwaswo leswi laha ku tirhiwaka kona laha lava ku endla mabindzu va lava ku endla ti-factory ku va yena a fambisaka swilo sweswo so u tirhi loko a ha ri minister ya infrastructure leyi that's why va n'wi nyikile vito nickname leyi va nge hi bulldozer a ku nta tirhisa matimba mina nta pfala ti-potholes leti nta pfala hinkwako laha swilo swo ka swi nga lunghaka ni ta endla mabroho nta lunghisa swilo hinkwaswo iva va n'wi vitana bulldozer hi munhu loyi a va n'wi tsakerile ngopfu iva loko manjeni Benjamin Mkapa a lova iva yena a ku la ku ri ku va yena John Magufuli ku lova teka president impela u hetile a tekele president hi lembe ra 2015
loko a nghena kwala a ku ri munhu loyi a va n'wi rhandza ngopfu hikuva a ku ri president leyi a yi nga rhandzi na corruption na switsanana na vito rakwe a ri tsakeriwa ngopfu hinkwako la Tanzania hikuva yena a yimile ka xitulu lexo a ni lavi ku twa nchumu hi swilo swa corruption iva hi ntiyiso a fambisa kahle kambe a hetelela ke loko se a wini a hlurile iva a cinca ku va munhu loyi a sungulaka ku fana na Thabo Mbeki ku fana na Donald Trump ku fana na president ya Brazil Jair Bolsonaro hi mhaka ya ku ri a fana na nkulukumba Mogoeng loyi a nge swilo swa ti-vaccine leswi swa COVID-19 leswi a yi tshembi nchumu so matsundzuka Thabo Mbeki u kanetele ngopfu hi swilo swa AIDS matsundzuka ku ri Donald Trump u kanetele ngopfu hi swilo swa COVID-19 ma tiva ku ri manjeni sweswo swi Brazil vanhu va fanga ku nga ku swiharhi nga swi lavi hi mhaka ku ri hi munhu loyi a kanetaka ngopfu hi COVID-19 so Magufuli a ku mi nga yingiseli vanhu va le handle mi nga yingiseli vanhu lava va nge va tiva swilo ti-vaccine leti mi nga ti teki n'wina tirhisani ntsena ku khongela Xikwembu iva loko John Magufuli a ku khongelani Xikwembu mi nga tirhisi ti-vaccine a rivala ku ri Xikwembu hi xona xi nga tirhi a ku ve na COVID-19 so manjeni Xikwembu xi tirhi ni veka COVID-19 so n'wina vahanyi va tiko va misava mi fanele ku ri mi ti vonela ku ri na mi susa njhani COVID-19 leyi mi nga yi tisa ke iva hi loko manjeni a sungula ku vabya iva loko a sungula ku vabya va n'wi tsutsumisa va n'wi yisa Kenya loko a fika Kenya leyi va vona ku ri swa tika va n'wi tsutsumisa va n'wi yisa a India kambe mfumo wa Tanzania u sala u hemba na loko vhiki lero hindza hi March 12 mfumo wa Tanzania u kaneta ku ri Magufuli wa vabya va nga byeli na munhu na ku ri na u le kwihi until hi va heta ku ri no munhu luwa u fambile manje mfumo wa Tanzania va ku dlayeli hi mbilu i heart attack ku ri ku lava na sweswo i swilo swa COVID leswi dlayaka vanhu so hi vutsongo ke ni nga heta kwalaho hi John Magufuli ku endleka yini hi varhangeri loko va fane va tumbeta loko va nga ri na rihanyo lerinene nako ku kaneta lokuwani ka ku kaneta timhaka ta COVID ku ve bya byi kombiwa kumbe byi vona ka vumbhoni eka matiko yan'wana ku kule ku endleka yini hi ku Afrika kavula ri ve tikonkulu leri ri nga swi nga lo sala swi ta hi sungule hi swi vona swi kha swi endleka ka matiko ya vupela dyambu na matiko ya Europe hi ndlela yaleyo vanhu lavo va nge hi fuma vanhu lavo ka nga koti ku tihleketela va ta va byela xin'wana na xin'wana so na yena ni munhu loyi a dyondzile a ku ri munhu loyi a nga yi university kambe a tiva ku ri no hi yena murhangeli wa vanhu kambe a tlhela va byela ku ri swilo leswi swa COVID-19 hayi swona swa ntirho and ku ri munhu loyi a nga dyondza na science u yi tiva kahle kambe u lava ku kaneta hi vanhu lavo va nge a ni leswi ni mi byela no ku John a ku ri munhu loyi a va n'wi tsakela ngopfu hikuva a nga rhandzi corruption a ku ri munhu loyi a va n'wi tshemba ngopfu a ku ri munhu wa ntiyiso kambe loko a nghena xitulweni i va sungula ku bola ma vona manghezi va tiri yini va tiri power corrupts absolute power corrupts absolutely so na yena ke u ila dlaya hi vuvabyi byo hi mina ku fana na vo Zuma
lavo ka va nga tivi nchumu kambe a kuma a ri na matimba a tiko a ku ni ta endla leswi ni swi rhandzaka. So hi lava hoxaku hi kona vanhu lavo va le Afrika. Matiko o dyondza va nga swi endli sweswo. Tiko va nga swi tiva handle ka o Donald Trump. Vanhu va swi tiva ku ri va nga susiwa exitulweni hi vanhu lava tivaka vanhu va nga miyeli va ta bahuwa loko va vona ku ri leswi murhangeli wa yena a swi endlaku a hi swona swo tivekana. Se a hi hetseleni ka timhaka leti ta le Tanzania Prof loko hi vulavula eka ntsongo hi mhani Samia Suluhu lava se va nga hlambanyiwa tanihi president andaka ku hundza misaveni ka John Magufuli. Swi nga va i munhu loyi hi matimu a vonaka ka timhaka ta tipolitiki ngopfungopfu ka vandla rona ririya ra chama xa mapindutsi. A vonaka ene yena a tiyiserile ngopfu ku John a ku ri munhu wa rivandla. Chama xa mapundzi rivandla ra chama xa mapundzi hi rivandla leri a va vona ku ri hi ku va ni mavona varhangeli vo tala hi lavo va humaku a Tanganyika. Mavona Tanzania Tanzania yi vumbile swilo swimbirhi. Yi vumbile hi tiko leri va nge Tanganyika. Tanganyika i va yi hlangana na island leyi va nge Zanzibar. I va manjeni loko wa Zanzibar na Tanganyika i va yi hundzuka Tanzania. So manjeni manana loyi Hasani loyi u huma ka Zanzibar laha ku nga ma-Muslim ngopfu. Ma-Muslim a tele ngopfu a Zanzibar. I munhu loyi loko ni nga ye kwaleyo hikuva ni ta lehisa ngopfu. So na twa ku ri mi la ku vutisa swin'wana ta lehisa ngopfu hi ta vulavula swin'wana siku rin'wana. Okay ni khomeleni tani hundza hela loko se ni vuya ni lava ta languta ka timhaka leti ta le Botswana leti hi ku president wa khomele ku teni mo ni khomela tani Professor Somingisi ro mukela Lonene FM a hi sunguleni hundza hela ta vuya yisa mahlweni na Professor Themba Sono. Wo lava ku twa tlhelo ra wena ra mhaka Afrika wa vulavula. A hi tlheleleni ka Professor Themba Sono na wehe ku nyika nkarhi ka 015-297-1855. Prof a hi languteni ka timhaka ta rendo ra president le ku teni Afrika ntlha i vuxaka bya hi murhangeri loko swi ta ka timhaka kumbe swi nge ku va yi ta nghenelela ka timhaka tirhi swin'wana ta timhaka anda Prof ku tshame ku ta president wa le Malawi i va a tiya tirhisa hi manani vele ku ri ta leyi va seko va nani loyi i va lo leswi a ni pfuna Brigette na Ian Khama ku ri va susa mfumo wa terrorism zonke. Bushiri wile a Botswana i mfumo wa Botswana loko a la ku endla swo swakwe swo tikereke na ku famba tekela vavasati timali ya endla swo swakwe i va n'wi hlongola va ku khela le South Africa le khela Afrika Dzonga hiko va ku rhandzaku hina hi ku lavila so va pfala kambe i va Bushiri loko a ri la manjeni ke va vona ku ri swa hlupha leswi manjeni loko nkulukumba Lamula va nkombela va le Botswana va ku hi pfune la u hi nyika nga kona lebyi vo Bushiri a va byi endlela ene leswi vo manana Maswabi na vo Brigette Radebe na vo Ian Khama a va la ku swi endla so hi lava ku ri n'wina department ya justice n'wina department ya Lamula hi pfuneni iva manjeni Lamula a ala so manje loko a ala iva manje mfumo wa le Botswana ngaku u vulavurile na Malawi a ku vanhu lava a va lavi ku pfuna loko hi la ku isa manani loyi vele mina Maswabi na vo Ian Khama na vo Brigette Radebe ku ri va ta tenga la so na n'wina ke mina Bushiri kwala mu khoma u ranga vuya la Afrika Dzonga la so leswi mi swi vutisaka hi swona swa ntiyiso pe so a hi xilo xin'we
lexi Masisi a xi telaku la Afrika-Dzonga u la ku ta a ta vulavula swona swa vo lamula ku ri a hi pfuniwangi nchumu hina hi hlongorile bushiri ku ri a hi n'wi lavele hi vanhu wu endla leswi ene na n'wina mina vo Brigette Mutswete la va nga teka timali va la ku endla vu terrorism na vo Ian Khama a Botswana hi leswi endlekaku n'wina va yingisele va Munghana Lonene na wena tani a hetsin prof swi vula yini loko se va ta va tili hi tala ku vona ku leswi a va hlengeletana swo hi ku swi hi swihi se a swi nga fiki la ka ku siku ya sungula ku tumbuluka timhaka tin'wana nako AfriForum yi ze ya pfuna a Botswana loku ku endlekile AfriForum a ni sweswi ni mi byela ku ni nge Justice Department ya le Botswana yi komberile Justice Department ya Afrika-Dzonga ya lemona ku ri pfuneni iva Justice Department yi ala iva manjeni va le Botswana le va ku hi nga pfuna hi mani va ku hi nga pfuna hi AfriForum ku fana na family ya Senzo Meyiwa loko yi ya kombela AfriForum yi ku hi pfuneni hi ku lava swona na vona va Botswana iva va endla tani iva manjeni wo Gerinel va tivaku ku nga ti bulldog va ku hi ta mpfuna ende hi ta bahuwa so manjeni ke mfumo wa Afrika-Dzonga na wona u vona ku ri hey lawo wo AfriForum yi ta heta yi embarrassile iva va twana president Cyril Ramaphosa ma tiva ku ri hayi munhu loyi a rhandza ku huwa u hleverile yena na loyi u tsanaka tanani hi ta vulavula hi vona ku ri na swilo swi nga swi fambisa njhani hi swona sweswi va telaka swona sweswo se ku tiwa hi ntirho ku kha ku vulavuriwa swa munhu ntirho na wona a ni swi kuma matiko mambirhi ma vona president Cyril Ramaphosa a nga lavi ku ri ku va na huwa ka Afrika-Dzonga na Botswana na yena Mokgweetsi Masisi a nga lavi ku holova na Afrika-Dzonga yena u la ku ri ku holova na Afrika-Dzonga yena u la ku ri u nga endla vanhu va wena ku ri va tivekana hi mhaka yini nkulukumba lamula a nga koti ku hi pfuna ka swilo leswi swi na nkoka na hi swilo leswi swi nga onhaka vuxaka na switsanana a hi pfuni kwalaho leswi va nge hi legal mutual legal assistance ku ri tiko ra hina loko ri na xilo xin'wana ri ta vulavula na tiko lerin'wana ku rini hi swilo Masisi u vula ku ri Botswana na Afrika-Dzonga swi fanana ma vona Afrika-Dzonga na Botswana va holova ngopfu sweswi hikuva ni Botswana yi tekele vanhu lava ri la South Africa na venga va dlaya van'wana yi va nyika death penalty iva manjeni Afrika-Dzonga yi nga tsaki swona sweswo manjeni Botswana yi ku tshama le kule n'wina mi rhandza vanhu va swigevenga hina loko va endla vugevenga laha dlaya so hi ntiyiso u tile hi ntirho kambe swilo leswi va swi vulavulaka swi na nkoka hinkwaswo ka swona ni mi twile prof ikensile swinene nkarhi wa n'wina ku dya ku engeta inkom Professor Themba Sono a hi tweneni ku mahungu ya vuren'weta emisikwini kusuka kwalano ni teka riqingho ra wena ka 015 297 1855 a hi amukelo ngoveni ya sweswo mingisero Munghana Lonene FM nkarhi wa wena sweswi hi twa ku u angula ku yini hi leti mhaka ta tikonkulu Afrika leti ti ngele ku endlekeni president wa le Malawi wa le Tanzania kahle president wa le Tanzania u hunde emisaveni kambe ke a ku tivekangi ku kahle u vabyerini ku endleke yini va kanetile va mfumo ivi ku hetelela ku ya tivisiwa ku hundza emisaveni ka yena hi ndlela yaleyo
ku na vuxaka lebyi byi nga tikomba konge ti ku le ku tshukiselana katsongo ku ta hetelela ku va na ku tshukiselana mahlo exikarhi ka tiko ra Afrika-Dzonga na tiko ra Botswana ngopfungopfu loko kha ku langutiwa timhaka ta ntirhisano hi AfriForum na va xinawu va le Botswana. Xivutiso ku nga va ku n'wina mi tiva ku kumbe mi landzelela ku timhaka ngopfungopfu ka timhaka ta vukona bya swiyenge swo fana na va AfriForum hi le ku va laveni na voho ku la ku ta twisisa kahle ntirho wa voho i ku endla yini na koho va na nkoka ku fika kwihi eka tiko reru na vumundzuku bya xidemokirasi xa Afrika-Dzonga hi ndlela leyo. Hi le ku vutiseni xivutiso xolexo ne le ka wehe ku i vona ongeti hi lava se va rhambiwile ku va pfuneta mi swi twile va le ku ringeteni ku pfuneta ka timhaka ta ku dlawa ka Senzo Meyiwa sweswiwani va le ku pfuneteni a Botswana swi vula yini leswi? A hi ku tumingisero wa mina hi le ka 015 297 1855 ku na mingisero wo sungula hi loyi nhleka hayi mpfukeni mwaxi pfukile minjhani buti wa mina? hayi mpfukeni a khensa no mina Mathosa khululeko kaya ku ri kahle wamehla inkomo Mathonsi mwaxi timhaka ta ku lova ka president le Tanzania ti hlamarise ngopfu ku va ku leswi mfumo wa Tanzania wa xi endla a wu langi va a rivaleni ku hlamusela ku le ku humeleleni ka yini ka vona ndi loko languta eka mavhiki lama nga hundza va ku president le Tanzania yi nyamalalini loko karhi lavisisa swi ku no mesalo a ngo nyamalala ka vona u le ku vabyeni and then a nga lavi leswaku vaakatiko va swa ku le ku humeleleni ka yini musalo mwaxi u dlawe hi COVID-19 and this one ku va kambe mi nga swi tivisa ku yini sweswo hi ku va mfumo va tivisa ku u hundze emisaveni hikokwalaho ka mavabyi ya mbilu? a ve ve byeli ntiyiso mwaxi i ku banga manyala lama ma nga humelela hi ku misalo a ri against ka timhaka ta ku ri no this COVID-19 yi kona exista tanihileswi na mukhwini a vula ku no hi nga tirhisi murhi lowa COVID-19 misalo a ri against sweswo so mwaxi a va nge byeli va mfumo wa Tanzania ku ri ku humeleleni misalo mara ntiyiso le rivaleni loko a fambi 14 days la nga famba yona who knows maybe a ri ka quarantine swilo swi ri ku tikeni a ri ka ICU. na mito buti wa mina khensa swinene loko mi kote ku vona tlhelo lerin'wana kambe van'wani va nga vula va ku kumbexani loko va kha va kanetini a swi vula ku hi mhaka ku va kanetini va hetelele va teka vutomi bya vona byi tekiwa hi xitsongwatsongwana xa COVID-19 ka vula va kha va kanetana na swona kambe mi nga kuma ku kumbexani ku kanetana ka vo a swo vula ntsena ku va hetelela va tekeriwa vutomi byebyo hi ndlela yeleyo a mi swi hleketi hi ndlela yeleyo n'we? hayi no hayi ka vula mwaxi a ni swi hleketi na katsongo ni mi twile buti wa mina khensile nkarhi wa n'wehe mi va na siku lerinene khensile loko mi bela riqingho okay no khensa mina mwaxi inkomo hi le ka 015 a hi kuti ku angula u ku yini na hi timhaka ta matshalatshala ya ku lwisana na timhaka ta xitsongwatsongwana xa COVID-19 twe xandla xa president va kha va kombisa timhaka ta ku sweswiwani ve le ku ringeteni ku hlangana na matiko yan'wana ya Afrika lama kumbexana ma nga tirhisako murhi lowu wa nsawutiso wa AstraZeneca lowu a hi nga vulavula hi wo kwala ku swi nga endleka wu hindzeriwa hi nkarhi kwala ka n'hweti leyi ya Dzivamisoko se swi tikomba ku nga se tekiwa xiboho ku ndleka yini hi wo murhi luwa kambe a hi twenini lava va nga langa ku va nga vi na vito xikalavito nhleka xikalavito a va ha ri kona kambe a hi twenini loyi inhlekani botpet na muhumelerisi wa n'wina Mr Mathe kwalana mina hi mavonelo ya mina hi mhaka ku lwa na xitsongwatsongwana lexi xi nga kona lexi xa corona mi ni vona nga ri ha ri kule ngopfu hi botpet ku na ku tlhavela ka kona nga ri swilo swa kona swi le ku fambafambeni swona swilo swa mfumo swi leswi a reti hi to khensa hi Vuhosi hi ta vona mi hlanganela na timawuxi kwala ka homa 14b botpet ka tika South Africa leswaku loko ze ku hi to khensa hosi swi fika kwala ka ku hi nga khensa rixili le ka 015 n'wangulo wo wihi ka timhaka leti hi bulaka hi tona ngopfungopfu loko kha hi languta ka tikonkulu ra Afrika na tipolitiki leti ti fambako hikokwalaho ka yini swi fanele swi va xihundla ku murhangeri a nga pfukangi hikokwalaho ka yini swi tikomba ngeti swin'wana swa swiboho swi hetelela swi veka ntshikelelo ka timhaka ta vaaki hi ndlela yeleyo nako hi fika njhani laka ku loko munhu a vabya a ri tikweni ra yena a rhwariwa a ya tikweni rin'wana ku ve hi hi nga n'wi nyika vutihlamuleri bya ku i fanele a tiyisisa ku vutshunguri byi va byi ri bya xiyimo xa le henhla i timhaka leti kumbexana hi nga jekajekisana hi toho hi bula hi toho mingiseri wa Munghana Lonene FM makomba ndlela twana lo enhlekani lowunene botpet na muhumelerisi wa n'wina kwalani tatana Robert Mathe kahlekahle ku vulavula ntiyiso laha South Africa
se xin'wana na xin'wana swi endliwaka swi sala ndzhaku na mhaka yaleyi ya ku lwisana mhaka ya xitsongwatsongwana botpet a swi sala ngopfu ndzhaku na ti-third waves leti ti le ku teni swi ta ze ti hi kuma hi nga se ze hi ya kule na mhaka ya nsawutiso because laha ku rhangisiwa ngopfu mhaka ya vukungundzwana ku twa ku ndla swa straight swilo leswiwani ne a swi fanele swo hangalasiwa hi mhaka hi xipidi swinene ku hi ta kota ku papalateka ka third wave leyi nga ku teni sweswi ku a swi tiveki sweswi loko yata yi ya siya mani kumbe hi vonini ya le ya second wave ku a yi kukule njhani se hi tshama hi khome timbili tiko ra hina botpet mina ra ku khwiteni swinene ku swi ta ka mhaka ya nsawutiso amen embazimano mehe xiviti ka mageva bazi leyi ta ku na yo mhaka yi na nkoka ngopfu kwala ka ku khwita hi loko hi languta swi le ku hlweleni swi tikomba swi ka swi hlwela sweswi kumbe rito ro hlwela hi rona ne swi le ku nonokeni ku nsawutiso lowu wa phase 1 a wu vulavula ku lumeka ka vanhu va miliyoni lava tirhaka ka tixenga xa rihanyo kambe a ri ka 1 ku lumeka va 150 something thousand wa vanhu lava va khumbekaka loko swi ta ka timhaka ta nsawutiso a hi ku tumingisela Munghana FM hi le ka 015 297 1855 tonalo hayi baxini va yingiseli me ndzi vona onge mfumo wa hina endlela leyi ya covid mayelana ni ku vaccinate vanhu a yi swi fambisi kahle swi tikomba swi nonoka ngopfu switshembiso swo ha swi twa nkarhi lowukulu ni lowutsongo mara loko se swi lava se va endla leswi swi faneleke a va ha endli statement swi khipiwa every now and then mara va ha endli swa nonoka and lexi ni hlamarisaka eIndia lani ku nga ni khampani leyi yi khipaka emirhi yeleyo vanhu va ko swi va khome emasiku ni masiku ene u kuma swa tinhla ta ku a ti va ti tele ngopfu sa ntivo swa hina hi hale hi ta swi makise ku yini mara swo swi tikomba swi nonoka sitimela mbizi mkhohli bye bye khenseli mbisa a khensa swinene ku na muyingiseri wun'wana ta ku na yin'wana la mhaka nhlekani aye batata minjhani ekona mjani hi pfukeni batata hi kombela ku mi kumela minister wa transport emhakeni ya ku va hi sala vulandzeleni va hi xanisisi timovha ta hina ti-expira after lockdown tsandza ku tlhela timovha va le ku hi xaniseni landzeleni mi kuma munhu a ku i ta teka movha a ka swi vona ku movha expire hi after lockdown ma swi vona ene a hi kumi chance yo tlhela timovha ta hina loko mi ku mi kumi chance mi vula yini loko hi ya tibuka online loko hi ya hi kuma ku tele hi kuma date ya le kule ene munhu i va a kha phikisa timhaka teto hi ku yena i tiva ngopfu nawu a va hi veki rivaleni leswi ni lavaka ku kamba swona kusuka ka n'wina i timhaka ta ku loko mi ku a va hi veki rivaleni hi swihi leswi mi nga swi twisiseki kumbe n'wina mi tiva yini no ma ni tivi nchumu na va ta vekiwa rivaleni a ni tivi nchumu botfela a ni loko mi lava ku vekiwa rivaleni swi vula ku mi tiva swo karhi se swi vula ku a mi swi tivi loko hi ku a ni ri ku na minkarhi leyi yi nga vulavula hi timhaka ta tilangisese timhaka ta ku pfuxeta mithelo ya timovha sweswo yi nga vekiwa yi gazetiwa mi kuma ku munhu hi nkarhi wolowo ka nawu wolowo nga gazetiwa mi kuma ku a wu se fika mara munhu a hlangana na movha ndlela a ku wa yi teka ma swi vona ku swilo leswi vavaka no loko ku ri nkarhi a wu se fika swi vula ku a mi hoxanga nchumu ene loko ku ri na munhu loyi a lavaka ku teka movha a wu teki loko ku ri ku i vula ku n'wina loko n'wina mi tivaka a mi hoxanga nchumu a wu teki ivi a ya tipoyila loko ku ri ku i tirha ka ndhawu yeleyo ku i tirha ka ndhawu leyi a nga swi tiveki ku milawu yi fambisa ku yini okay na mi twa leswi tlhelo leri mi taka hi rona loko ku ri ku a mi hoxanga i ntiyiso loko ku ri ku munhu ku na nkama lowu wa ku vulavuriwa hi timhaka ta ku hi nyikiwe nkarhi wa ku fika kwihi wa ku pfuxeta tilayisense ta hina un'wana i ndlile sweswo fika ku tatana mativula layisense n'wi yi expire ni ku mi va mi kha mi landzelela milawu yihi va ku hi landzelela milawu ya ku ni ku ma swi tiva ku na ivi ni n'wi komba sekhula yin'wana a ku hina hi swi tshama hi yi vona va se ni ku a ni ngheni helo ka ku n'wana mi swi tshama mi yi vona mara hi leyi sekhula yi komba kambe ke a hi hinkwenu hi nga komba ku tisekhula se swi vula ku na n'wehe mi tirhaka ka ndhawu leyo yeleyo mi na vutihlamuleri bya ku byela vatirhi va n'wehe ku timhaka ta tilayisense ti fambisa ku yini hi wihi a ringanelaka ku kuma nxupulo hi wihi a nga ringanelangiki ndlela swin'wana na hina tanihi vaaki a hi landzeleleni timhaka leti ku endlela leswaku hi nga fiki hi xanisiwa na laha a swi nga fanelangi
anti kumbexani loko mi ri ra tlhelo rin'wana tana na ro hi mitwa hi le ka 015-297-1855 un'wana mi yingisele loyi nhleka Hayi Khakhala mnjani? hi pfukile minjhani botomeni Pfukile. I can't. Ni la ku angulanyana katsongo ni ta veka timhaka timbirhi tinharhu. Mo ni sungula yin'we ya Tanzania ni kombela ku va xitala vito tanihiloko mi hlamuseta ku a ni xikongomela ya ku duma so wa swibohi swa vito. So Khalanga a ni Tanzania ya kulukumba loyi a ku hundza ka misaveni. Well vanhu vo tala hi nga vulavula swo hambanahambana hi yena. Mina ma vona mayini makulukumba loyi a hi mhaka leswaku a nga pfumeli leswaku corona yi kona. Lexi a xi tisa a ku ri mhaka ya ku hikwalaho ka yini hi fa hi teka ti-vaccine leti sukaka ka the eastern or the western countries. Hi lexi a xi question nakona a question mhaka ya ku swi te njhani vaccine leyi yi hatla yi kumeka ya corona. Ku ri ku na mavabyi mo fana na ti-HIV AIDS lama nga kona a ku na vaccine leyi nga hatla yi develop-iwa ende le ku dlayeni ka vanhu everyday. Ku na ti-cancer leti nga kona a ku na ti-vaccine leti nga develop why leyi all of a sudden ye ya ku sungula ku last year loko na kahle last year around March a ku va na lockdown loko sungula ku affect high leyo kambe yona yi sungule hi 2019 hi n'hweti ya N'wendzamhala hi laha kwa hala ka va hukuri N'wendzamhala hi swona sweswo but loko mi languta i malembe ma nga ni cancer yi ri kona i yini xi endliwaka hi cancer i malembe ma nga ni HIV yi ri kona i yini lexi endliwaka hi HIV why lexi yi hatla yi hatlisisiwa yona lexi a xi vula a ku ma-Afrika phaphamana hi lexi a xi vula a xi tisa yena that's why ku kombeta ku a nga tlangi ku corona yi kona a vo promota ndlela yin'wana leyi tanihi ma-Afrika hina a hi nga hi support ya ku yini ya ni ta ku ku arabela or steaming process leyi va yi tirhisa kwalaya na ku tirhisa na ku khongela na ku khongela hi leswi hina a hi nga swi promote ene hi ku ya hi mina loko mo langutisa if that's the case yi sunguli loko corona yi sungula ku karhatini ka hala ka hina Afrika maybe kusuka ka vo March ku ya halaya ku halaya ku Afrika kona loko a va nga mbali mask ku kumba lava hi ku ya hi swiviko ni nge vuli because anana na vumbhoni bya swona hi ku ya hi swiviko na ku a va swi endlisa ku yini ti-preventive measures ya ku teka hi ti va ti ta ti-steaming but va kote ku hanya after a year i yini lexi endlaku vanhu va sungula ku amukela ku himpela vapa lava va lovu hi vuvabyi bya mbilu then va ku hayi va lovu hi vuvabyi bya corona Koba ku isungwana leswi hi fa hi swi langutisaka na hina tanihi ma-Afrika a va nga vuli leswaku yi kona corona a va vula ku yi kona but vona va na tindlela leti va la ku delaka hi tona and loko tindlela leti a to ta na the western or the eastern countries hina ma-Afrika because swin'wana na swin'wana ho landzelela a hi ta landzelela hi ku leswi sukaka ka lava va nga halaya a teka hina mara loko kun'wana wo hambana mama Gaddafi a ri kona a ku a hi langutiseni swilo hi ndlela leyi i mani a nga n'wi sapota a n'wi sapota ntsena hi ku a vulavula ntiyiso loko a lovile mara loko a hanya a nga vulavuli ntiyiso a nga ri na munhu la vula a sapota ti-ideologies leti a ta na tona mi ta na mhaka yin'wana kwalano kambe ke xivutiso i ku a ni ngo ni ta swi vekisa ku yini mavabyi lawa ya na ti-DNA to hambana se loko ri ku ya hambana i ncini xi ni sivelaka ku kuma vaccine ya vuvabyi X hi mhaka ya ku a ni tsandzeke ku kuma ya vuvabyi Y ni vula ku swi a swi le ka muti wun'we a swi vuli ku hi mhaka ku ni tsandzeke ku kuma vaccine ya cancer kumbe ya HIV na AIDS ni nga tsandzeka ku kuma ya corona hikuva a ni ri sweswo swi independent from each other se swi nge koteki ku hi ku hinkwaswo loko i nga se kuma leyi i nge koti ku kuma liya ma va mhaka ka ni kombela ku veka mhaka leyi ni mi hlamula hi ndlela leyi tanani na yona xikalavito number one masiku vaccine leyi nga ku distributiweni sweswi na kwala Afrika-Dzonga a hi vaccine ko ti-trial leswo kumbetela hayi nga yi kwalano ni vula ku ani mina na n'wina hi le ku vulavuleni ti-vaccine sweswi a hi vulavuleni ti-vaccine ku hava vaccine leyi nga kona kahle kahle la Afrika-Dzonga ko va ku kumbetela loko ku nga kona hayi Afrika-Dzonga hi nga ku Afrika-Dzonga a hi nge a misaveni a ni hi vulavula hi misava a ni Magufuli a vulavula hi vaccine leyi sukaka ka ti-western kumbe ka a hi vulavula hi nga ku Afrika na yi twisisa lamu ya kona ka Afrika-Dzonga hi nga yi a hi vulavula hi ti-vaccine kalaku iku tiso hilo hi fanele ku ri vanhu mina a ni corona yi kona ni corona ya dlaya ne tiso iku a hi languti a hi anamiseni mihleketo loko hi languta timhaka because tiso hilo
loko mona ngusati policies ta kumba lwale ati a tirhisa nkarhi na government a ti endla leswaku the eastern and the western countries ti nga benefit. It's a challenge eka vona. Anti loko mina ngutisina maka leyo na ti policies leta ti tirhisa yena a ti centralize ka vanhu va yini na ku kurisa vanhu va yini Tanzania. And loko mona ngusati president ta Africa in general the policies ta hina ti enrich the investors than hina akatiko hina hisala hluphekile then investors ka teka mali ti famba na yona. No na mitwa vutomi ni mitwi. Okay, Kalanga, niko kushayiti sala kumbe Kalanga. Nikombela mi endlela so. Ante send an email sometimes back. I think it's a week ago. I'm becoming spokesperson cha very man. Ya education ya Limpopo. Kuna crisis ya dibuku Kalanga. And I live umele rivaleni makale. Ni yini xikolweni na ngamsendela na audio loko munhu nika na maranga via email or something. Ngamsendela na audio nika recorda hloka xikolo. Akhavulavula kana interview makale bukule. Grade 7 tibuku atikona. Hala ka malamela atikona. Ni va vutsini ku va xikolweni xa vona va ku no a xikolweni xa vona mabukula va tsarini mutswari u faya xa tibuku Khalanga tibuku to ringana 18 ta ku tsalela swa fana na swo swipele ta shota na tona aka vula ku vana tin'wani a hi swi koti ku va nyika because a hi swi tivi hi ta va nyika va vambirhi kumbe hi ta va nyika hi vanharhu because ya un'we a ti kona and this thing avele ku attendeni very batsaleni mapapila va yisa ka district va yisa ka ti-circuit both va byeliwa ku kambe mi ri ku xota vanhu vangani va kha va yisa sweswo i rini sweswi va dyondza rini vanhu hi ya ka April u nga ri khale mara hi pfule sweswi hi ti 15 ta February kambe i mhaka ya kahle leyi mi taku na yona hi ta yi landzelela vutomini. No it's fine ndza mi rhumela email not so long. No inkomo I can't sweswo mi ngisero mugela Lonene FM ku na nkayivelo wa tibuku mi swi tivisa sweswo kumbe swo va ka kwala ka nkulukumba yalo hina leswi hi swi tivaku hi nga na vumbhoni na swo hi nga ta vulavula na muyingise na vandhawu leya timhaka ta vurimi sweswi i ku vuteye Tinjiya xikongomelo a hi nduma wo lava ku twa tlhelo ra wena ra mhaka Afrika wa vulavula hi laha hi nga kona mi ngisero mugela Lonene FM hi timinete tingani sweswi i ntseko timinete ku nga si ba awara yan'we hi kuma mahungu ya misava na amukelo ngoveni ivi hi amukela vuhosi bya ka Khakhala hi bula na vona andzhaku ka loko na wehe tanihi muyingiseri a wu hoxa xandla kwala ka nongono kwalowo yi bela riqingho laha na leyi lava ku tiva ku va ta hetelela va ve tihosi rini hi ndlela yaleyo ni tshemba ku n'wina mi hi bela tiqingho laha mi nga koho mi ta va mi kha mi ri na tlhelo ra n'wehe hi ndlela yoleyo kambe ke hi nga se bula na vona hi nga se enela mahunguni ya misava a hi amukeleni vandhawu leya timhaka ta vurimi laha a xifundeni hi amukela Sbongile Mswanganyi mani Mswanganyi va ta va kha va hi pfuna ku twisisa va ri ku na Tinjiya letiwani se ti le ku tshuneleleni kantsongo ka ku va ntungu mani Mswanganyi hlekani mi amukeleli ka Munghana Lonene FM. Inkomo buthetsi ni khensa ku amukeriwa ni xewetana vayingiseri va Munghana Lonene FM. Ni byele timhaka leti ta Tinjiya hi ku khale Tinjiya ti ri koho ka hi bata kolomu a hi bata koho kambe xivutiso i ku hikokwalaho ka yini tanihi ndzawulo mi tikomba ongeti ku na Tinjiya tin'wana ti mbilerisaka. I ntiyiso buthetsi Tinjiya hina tona la tikweni ra hina ra Afrika-Dzonga kambe loko se nhlayo ya tona yi va yi kha yi andza ti tlhe ti va ti kha ti xanisa varimi va hina va swa mavele hi laha hi sungulaka ku va na ku va hi nga titwi kahle hikuva ti ta hetelela ti dya swibyariwa swa hina ivi se hi kumeka hi nga ha vi na swakudya so i ntirho wa hina ku loko swi te tani hi lemukisa vanhu hi lemukisa na varimi ku Tinjiya leti ti kona mara loko se ti va hi xitalo a ti laveki kumbe a hi swi vona swi ka swi endleka ka tindhawu to fana na va Ethiopia a hi khale ngopfu na va India va kha va ku na ntlawa ku na Tinjiya ti nga le ku fambeni ti suka hala ti ya hala ku nga va ku ri Tinjiya ta muxaka wolowo na koho xiyimo xi njhani a Limpopo ti tele ngopfu kwihi eka nkarhi wa sweswi Tinjiya leti ti tele endhawini ya Vhembe district Sibasa na le Mopani Khusese ne le tindhawini ta Tzaneen mara la ti nga tala ngopfu kona hi le Sibasa na tindhawu ta le kusuhi na le Sibasa ene Tinjiya leti mhlovo kumbe muxaka wa tona hi leti ya khale loko kumbe mina n'we buta a hi ti vitana vo N'wathaga kumbe Njiya mavele
and then na n'wanchochovelani. Ena manandi madinjiya lama mo tani ani ku nandiya lepya switsanana se loko mi ku titele ka tindhawu leti mi komba ku titele ti kombisa ku yini ku titele ti ku ndleka yini hi mpfhuka hi ve na timpfula leti hi nga va na tona endzhaku ka cyclone Eloise leyi hi nga va na yona. Hi mukhuva wa kona i ku tinjiya ti kota ku tshikela matandza ehansi ka misava. Loko se mpfula yina matandza lamaya ma baleka ivi se ti sungula ku va kona hi xitalo. Ene loko se ti va kona hi xitalo ta swi kota nthetho wa tona ti byanyi. Mara loko se byanyi mi kuma ku laha ti va ku ti ri kona bya hunguteka ti ya dya mavele. Hi ku mavele na wona ma wela eka ndyangu wun'we na mabyanyi. Se loko se hi sungula ku ti vona ti tshinelela laha ku nga na mavele hi ku leti va nga ti vona a Sibasa ti va ti ri kona ne le misinyeni ya mmangu. Mara eka nkarhi wa sweswi a ti se dya ngopfu mavele ya vona mara ti va ti ri kona kwala va ku va kha va rima kona. Hi leswi loko ku kandziya ti vheti ku phurru i ti vona ku tinjiya leti se tanihi ndzawulo mi langutela ku endleka yini kusuka sweswi. Eka nkarhi wa sweswi hi kombela varimi na vanhu lava tshamaka ka tindhawu leti ni nga ti hlaya na leti ti nga kusuhi na tona a va vi va kha va vambe ngoma ku loko se ti va fikela na vona va ta kota ku hi tivisa tanihi ndzawulo leswaku hi ta kota ku ya ka tindhawu teto hi kota ku hlela xiyimo ku loko ti va ti ri kona emasin'wini ya varimi va hina ti va ti tele ku fika kwihi. Hi ku loko hi ri ndzawulo loko se ti ri kona kumbe hi sungula ku va nyika mirhi hi ku hayi tekani se mi ya fafazela mi ti dlaya. Hi rhanga hi languta ku ti tele ku fika kwihi ti lava ku se hi nghenelela ku hi kota ku ti spraya hi mirhi ya xilungu kumbe hi ti tshika vanhu sweswi va nga ku endliseni xiswona va kha va ti dlaya vona hi voxe van'wani va xavisa van'wani va ti dyela va kha hi ndlela yeleyo va kha va hi pfuna hi ri ndzawulo ya swa vurimi ku controla kumbe ku ti endla ti va ti kha ti lawuleka. A hi hetiseleni swi vula ku a ni minkarhi ya ku tala loko timhaka ta vurimi na timhaka ta mbangu mina ku vilela loko vanhu va kha va kumbe ku hlotiwa swiharhi kumbe ku ndliwa yini swi vula ku sweswiwani lava va nge le ku bateni tinjiya letiwani a hi nandzu swa pfumeleriwa va le ku mi pfuneni tanihi ndzawulo kambe xivutiso ku nga va ku ma endla ke timhaka letiya ta mavulangede hi mhaka ya ku tinjiya leti ti hala se ivi mi pfala sweswi mi pfala loko ku ri na timhaka ta swindomundomu kumbe leswi a swi khumbi swona. Leswi swi va swi kha swi nga swi khumbi ngopfu tigede hi nge pfuli hi ku tinjiya leti loko ti kha ti vanhu va kha va famba va ya hala na hala a swi vi swi kha swi pfumeleriwa mara tetiya va ti dlaya ku ti ri kusuhi na miti ya vona kumbe minsinyeni ya vona ya mmangwa ne le masin'wini ya vona a swi vi swi ri na xidyoho leswiya. Xidyoho hi loko se vo fane va lava no pfuleriwa na tigede ene hina hi ku ya hi ndzawulo ya hina tigede ta hina ta lawuriwa hi ku ya hi milawu loko va ku nyama a yi ndluli munhu a nga ndluli swi tshamisa sweswo hambi tinjiya ti ri kona. Okay. Mani Mswanganyi a ta bula tinjiya leti ti komba ta hatala hi ndlela leyo kambe ka khensa swinene ku na lava va nga ya ku kumbexani hi second ti nga ri tingani mi ku kumbexani mi fonela laha kumbe mi ya laha loko mi vona tinjiya ti ndlise leswi. Hi na tiofisi eka tindhawu to tala ta tiko ra hina ra Afrika-Dzonga hambi kwele Sibasa ku na ofisi ya agriculture kwalaya Sibasa ne le Makwarela Amopani kwalaya Khusese yi kona hi na tiofisi tindhawu ta hina hinkwato. Na kwala Pulukwani ofisi ya hina yi kona a 67 69 Deckard Street. Loko va ri na leswi va lava ku swi tiva hi ku hi tirha hi ri ntlawa wa ti-scientists ku ha pfunana and then hi tirha hi ri ka vulawuri bya tatana Khorombi na Dr. Chikolombo lava va ku va ri a ofisini ya la Deckard a Pulukwani. Khenseni Mani Mswanganyi ni mukamahungu ya misava i khenseni nkarhi wa n'wina.
inkomo khalanga inkomo imani Sbongile Mswanganyi mina etakubela wara yan'we kumeni mangu emsava na amukelo ngobeni ya amu khensini amukelo ngobeni khensini swinene mangu emsava awara yan'we tabena mangoni mangu seswani awara yambiri tlhokomakata kona yafu kupela awara yan'we loko amukela DJ Meta kudzumba na mina namutlha hi ravuntlhanu siku ra vukhumenka i ra n'hweti leyi ya nyenyango a ni nga swi tivi ku yaka ku hela ka vhiki ko leha vani n'wina a ni ngo ku sa timhaka ta ku hela ka vhiki ko leha a swi khumbi ngopfu a swi khumbi vani n'wina musumbunuko hi ta va hi ri kwala se kambe lava va khumbeka ku hayikho fa va vuya tiphina hi ku hela ka vhiki ko leha ku ta kha ku tlangeriwa siku ra tifanelo ta ximunhu hi sonta ivi swi khupukisa holodeni loko zi va ya sonta yi khupuka yi ya ka musumbunuko se hi laha swi nga ta va swi ri koho hi yimela ku bula na va vuhosi bya ka Khakhala sweswiwani hi bula na Nghanakana advocate Cedric Baloyi hi vo hi bulaka na vona ne i Nghanakana kumbe va ha ri ku va foneleni muhumelerisi ku hi kota ku bula na vona kambe ke hi leyi mhaka mani hi leyi mhaka timhaka ta va ka Eskom va ri timhaka ta load shedding ti yimile ni a ta ha ri kona a va ha vulangi ku ti ta va ti yime ku fika rini kumbe ve ri ti yimile se xivutiso ku va ko loko ti yimini hi ndlela leyi ku endleke yini hikuva ku na minkama yin'wana mi kumaka ko ku na kahle ku le ku endlekeni ka yini kwala mina va ta ze va ni va ta za va ni zonda va ka Eskom va ku hayi khalanga kasi hi loko onhela yini hileswaku loko hi tima wa vilela loko hi layitha wa vilela kahle hi loko onhela yini a mi ni onhelangi nchumu va ka Eskom a mi ni onhelangi nchumu xivutiso no va ku eso a ni le ku swi twisiseni ku mi swi swa swi cincacinca kwala na kwala hayi kona okay ntirhi hi ta va kha hi bula na va vuhosi bya ka Khakhala ivi hi kota ku hlamula na wehe mingiseri u nga tshama u hi tisela swivutiso kwala moyeni walowu iku hi kombela mi hi lavela MEC bioscope makamu va ta hi byela kahle ku swi hlwela kwihi seke swi tikomba ngeti a swa ha hlwelangi se swi tshamisekini kambe hi bula na vona andaka 13 ku bela awara ya 13 ka amukela Lonene FM tirhi amukela va vuhosi bya ka Khakhala hi amukela advocate Cedric Baloyi advocate nhlekani mi amukeleli ka amukela Lonene FM enhlekani khalanga enhlekani ne le ka vayinseri va amukela Lonene FM kambe jaha ri le vuhosini miri i yini hi Xitsonga Nghanakana hi Xilungu le Prince ni lava le ra Nghanakana le se hi byeleni Nghanakana a ku tshama ku ta vayingiseri lava kha va hi vutisa hi timhaka ta vuhosi bya ka Khakhala se swi tikomba ungeti se tindlela ti basini mi nga hi hlamusela hi kenta ku kahle loko hi ku tindlela ti basile swi vula yini ku endleka yini sweswi leswi hi vulaka swona hi vula timhaka ta ku ri no lexi xi hi vilerisa timhaka ta misava xo xikombiso a ti gazetiwe khale na papila ro kombisa ku na vukosi ka ndyangu wa ka Xakamani ndyangu wa ka Khakhala a swi hetiseke khale mara leswi xixota a ku ri no i mani murhangeri hi ku hi va ndyangu wa vuhosi hinkwenu ka hina laha ka Xakamani mara a ku fanele ku va na wun'we loyi a fanele ku rhangela tiko leri va ri vitanaka Khakhala Traditional Community hayi Khakhala Village se hikokwalaho ka sweswo mo ni kombisa ku cabinet ya Limpopo yi tshamile hi ti 10 ta n'hweti yona leyiwani ya March lembe ra 2021 yi teka xiboho ku recognize Masenyani Thomas Baloyi wa yindlu ya vukosi bya ka Khakhala tanihiloko ri ya ndzhaka na va yena la nga ta kota ku fambisa Khakhala Traditional Community leyi hinkwayo ka yena yi helerile loko mo ku Khakhala Traditional Community mi vula yini Khakhala Traditional Community ni vula matiko hinkwawo lama nga hansi ka misava ya Khakhala kumbe leyi ya Khakhala kusukela khale ka matiko na leyi sweswi yi nga gazetiwa hi 2019 ku kombisa ku misava ya ka Khakhala a ni tivi ku ri maxi ni ngo ya mahlweni ni kombisa ku misava ya kona hi leyi khumbaka matlhelo wahi na wahi swi nga va kahle ngopfungopfu loko mo yi tshaha kusuka ka gazette ku ya hi laha yi nga gazetiwa kona gazette yi vulavula hi ndlela leyiwani yi vula ku ri no ku na more than 28,000 wa vanhu ka matiko lama ni nga ta mahlaya i Miyexe block 1 Miyexe leya sweswiwani ku va Mninginis block 2 ku va Mninginis block 3 ku va N'wadzekudzeku block 4
ku va Dumazi leyi tiveka hi vito ra xivulani block 5A, ku va Mbatlo block 5B, ku nghena Mavalane ku nga block 6, ku nghena Thomo ku nga block 7, ku nghena Khakhala village block 8A, ku nghena Mhlava Valley block 8B, ku nghena Gawula. Hi wona matiko lama ma constitute Khakhala traditional community wona malama. Ni twa mi ku miyexele ya sweswi mi vula yini? Ni vula ku ri no loko hi tsundzuka hi ku ya hi matimu ya hina ha swi tiva ku ri no va ka miyexe a va tshama Kruger National Park, mara hambi swi ri tano kwala ka ku ri no loko va ta va ri rhutini Kruger National Park va kumeke mi kuma ku lava tshama kona ku nkarhi wa sweswiwani hi laha misava ya kona ku nga misava ya hina hi ku ya na hi commission ya misava na hi milawu ya kona hinkwayo. Se ni lava ku tiva ku hosi Khakhala va titwe njhani ku sukusela tolo, ku nga va ku ri na leswi nga cinca hi vona? Mo ni kombisa ku ri no a va tsandzeka ku tikhoma hi ku ri leswi nga humelela tolo ku ve siku leri nga va matimu eka ndyangu wa ka Shakamani ni le ka Khakhala traditional community na le South Africa hi ku angarhela mhasi. Va twe ku ri na ku cinca ngopfu hi ku ri no tatana wa vona va hundze misaveni va nga swi vonangi kumbe va ri hansi ka ntshikelelo. Hambi ku ri kokwani wa vona Mahaxi na vona va ve hansi ka ntshikelelo nyana, mara vona at least va famba ya swa ha ri kahle nyana. Mara tata wa vona va lwe tinyimpi mara a va kotangi ku hlula hi nkarhi lowuya wa vona. Hi sweswo mintsero mungana Lonene FM hi bulana nganakana Cedric Baloyi. Minkarhi ya ku tala loko ku huma switifiketi swa muxaka lowuwani ku tala ku va na ku tshukisela na mahlo minkarhini yin'wana mi kuma ku huma na mapapila va ku hey timhaka leti ha ri khoto mi nge vuli ku va ka Khakhala i tihosi sweswo swa ku taniya. Xiyimo xi njhani ka xiyimo lexi n'we mi nga ka xona tanihi vuhosi bya ka Khakhala? Ma ni kombisa Mahaxi ku ri no hina swa tikhoto ni vula ku hi xitoloverini hi hlangane ngopfu na swona. Swi ve kona loko huma papila ro kombisa ku ndyangu wa ka Khakhala wu na vuhosi hi lembe ra ka 2019 hi yisiwile a tikhoto hi nkarhi wolowo. Hi nghenile a khoto kambirhi ti chuluriwa ti-case ta a swa ha yangi hela. Ku tlha futhi hi makume na mapapila na lembe leri nga hela hi va ma-August. Na sweswiwani ha lo yima hala ku ta cheka ku ri no swa ha ya amahlweni kumbe a swi yi amahlweni na. Mara swona hi swoxa a swo hi chavisa hi ku ri no xitori xa hina ha xi tiva na vaakatiko ngopfungopfu vatswatsi lavakulukumba va swi tiva ku ri no tiko leriya i tiko ra Khakhala. A hi languteni ka n'wina tanihi va vuhosi bya ka Khakhala, nongonoko wa n'wina wu ri yini ku ndleka yini ku sukusela sweswi ku ya mahlweni? Ku sukusela sweswiwani mo ni tlhela ni kombisa Mahaxi ku tolo vaakatiko va Khakhala traditional community kusuka ka matiko lama ni nga vulavula hi wona a va hlanganise xitifiketi ximfumo lava nga sungula ka damu lera Nsami ku ya fika kwale Ntsinta aka Khakhala village. Kusuka kwalani royal family ya ku tshameni weekend yi teka xiboho ku ri no ku ya tlangeriwa hi siku rini loko hi nge se tihlanganisa na mfumo ku la ta cheka ku ri no hi nga veka rini ku ta va na inauguration ximfumo xa ndhavezhi ta rini. Mara ndhavezhi ta yena hi yexe ka nkarhi wa sweswiwani mo ni kombisa ku i recogniziwini i le ku tirheni, mara ku fanele ku va na siku ra ku tlangela ku fana na van'wani hi fa hi graduate loko graduate ku va na siku ra graduation ximfumo lava nga ta khankha hi matlhelo hinkwawo. Mara Mahaxi mo ni tlhela ni kombisa futhi ku ri no ku na vatiko ra ka Mavalane leri nga hansi ka Khakhala traditional community lava nga kombisa ku ri no ku ta va ku ri na ku tlangela ku vuya ka certificate ni givela wona huwa lowuwani. Ha ta communicate mhaka ya minkarhi na ku ri no swi ta endleriwa kwini ntirho nyana lowu wa kona lowu hi vulavulaka hi wona. Va nga rivali ku ha ri ka nguva yaleya ya COVID-19 se a ku na pfulela u tshika musi? Hayi va hi byerini ku ri no hi nga ndluli 250 ka laha hina hi nga ta va hi ri kona hinkwenu. Se rito na n'wina ro hetisela mi ri yini ka vaaki lava va welaka ehansi ka mfumo xivongo wa ka Khakhala? Ka vaaki ha va rhamba ku ri no hi ta tirha xikan'we na vona ku hluvukisa vaakatiko va hina i nkarhi wa kahle lowuwani. Tiko ra hina i tiko leri nga fuwa nkarhi lowu nga hundza ni hlamuserini ku ri no i tiko leri nga na swicelwa tigolidi ti lo tala eka tiko lera hina. I tiko leri nga na misava yo nona lero na xikolo xa agriculture loko xo pfuriwa le hina xo ku ri no xi ta kota ku supply misava hinkwayo hi swirimiwa
vanhu swi nge he bohi ku ri no va ku va ya ku xambeleni kun'wanyana doroba ku ta va ri ra Khakhala traditional community. Ntsindza wu ta wu ri kwihi? Ntsindza wu ta va ri ka Khakhala village. Oh, all right. Eso so mingisero Munghana Lonene FM. Ikhezile nganakana banana siku lerinene ku dya ku engeta. Inkomo na le ka vayingiseri. Ntshembo ka hi nga ha xi kumi xivutiso lexiwani kusuka ka wena tanihi mingiseri hi ndlela yeleyo ku endleka yini hi vuhosi bya ka Khakhala. Na swi twa minkarhi ya ku tala van'wana va tirhisa rito ra vukosi, van'wana va tirhisa rito ra vuhosi. Na engeta na ka mina namuntlha na sweswi ne vuhosi hi leswi a byi bebuleriwaka, vukosi hi leswi i swi tirhelaka. Ma hi vona mhaka ko se hi nga swi katsakatsa sweswi Xitsonga xi kahle xa swi hambanisa, hi yo mhaka sweswo mingisero Munghana Lonene FM hi lowu nkarhi i 24 minute ntsena ku bela awara ya 12 mingisero ya 13 mingisero Munghana Lonene FM makomba ndlela kasi ke a swi tweneni un'wana mingisero hi loyi hlekani inkomo kalanga minjhani hi pfukile minjhani papa? Hayi pfukile. Mi ngo twala nga ri mi le tsanini? Mi le tsanini. Mi twala mi tsanini, mi tsanisa yini? Mi tsanisa hi matikhomelo ma kombisa ku vilela va tiko ra hina. Ku loko hi kombisa ku vilela hi tirhisa ngopfu madzolonga swi fika njhani kalanga laha ku za ku kumeka vana va swikolo va ri na swibalesa hi nkarhi lowu va nga ni ka mhaka leyi ya nkoka leyi hi yi vitanaka ku dyondza swi fika njhani kwalaho. Kambe un'wana a nga vutisa ku xibalesa lexi himpela swi le nawini kumbe a xi le ni nga ku himpela a xi ri na muchudeni kumbe a xi nga ri na muchudeni ke? Sweswo ka vula i xivutiso xa kahle, nga va xivutiso xa kahle kambe xi kahle le khoto ku a ti hlamulela hi muchudeni lowu. A ni ku na huma na vumbhoni bya tintiho kwalaya bya ti-fingerprint hambi vo xibambambo ku va nyika munhu va n'wi hembela vumbhoni byi ta kombeta le khoto ku no tintiho leti a hi tona ka munhu loyi, leswi vulaka ku a hi yena a xikhomile. Kambe mhaka nkulukumba leyi a ndzi langutise yona kalanga i ku a swi nga fiki laha dyondzo ya hina yi nga ta va dyondzo yo pfumala ntikelo na hi ku ni langutise valungu va ku tala va busy va le ku apulayeni ka vana va vona xikolo a handle ka tiko leri va Australia va jeni va America va jeni va ni vana va nga ta va dyondza ko xikolo. Ku dyondzo ya hina a yi nga to fika laha va nga ta ku hi ku hi dyondza mahala kalanga ku nga ha feriwi hi ku hi mhaka ku byeriwa ngopfu so hi dyondza mahala ku nga ha feriwi hi ku ta fela n'wana a ta fela ka ngani xikolweni laha u ta pfumeleriwa ku fela malembe mangani loko a ha endla khoso leyi tekaku munhu wa malembe i fanele a endla malembe mangani. Ya na mi swi va fika laha vana va nga ta pasa swowa kunene kalanga va phushiwa ku fana sweswi va nga ha feyile hi ku a titlilasini te ta va grade yini a va ha feli va tshikiwa va yila a nga dyondzi tlilasi n'wana ku hindaka ka mbirhi loko a feyila kambe ani hin'we vatswari yaleyo mi yi sungula ku na yi tiva hi ku a ni ri mudyondzisi hayi ku a nga feyirisiwa a mi vitana hi fika ku n'wana loyi a nga lulamelangi ku a nga hundza a ya ka grade leyin'wana ivi n'wina mi ku hayi ta se n'wina mi ku a fambi na tintangha ta yena yi ta swi vona kwele hi n'we mi vulaka so se namuntlha miri a va pa mara kalanga va vona ku ni vula ku hi vuya kwalaya ka ku dyondzo ya hina yi ta kala yi nga pfumalaka ntikelo hi ta va na swidyondzeki swo tala hi ta va na swidyondzeki swo tala swo ka swi nga dyondzekangi hi ta va na vanhu lava vitaniwaka swidyondzeki mara va nga dyondzekangi kalanga na mito i ndlela leyi hi kongomaka ka yona na leyi hi fambaka hi yona. Ya loko ni hetisela no kombela vufambisi va hi ngetelela nkarhi lowu wa hina wutsongo wa Afrika wa vulavula inkomo kalanga a mi na nhlamulo n'wina kwalano mi byela ni mi twile vukani khezini tuna himpela hayi mini lamuleri ni hava nhlamulo mina ni hava iko akenza 0152971855 kulo sala ntsena timinete kahle seko sa minute na hafu ku ni tlumba hi ndlela leyo ku tlumba ani ku tlumba ku chayisa
ku sa minete ku ni chayisa ni ya ka ku hela ka vhiki hayi mi nga vileli kambe ya ku lehangi ku hela ka vhiki ku lo leha ka vala van'wani va nga kateka va nga kota ku langa hi ndlela yeleyo se hayi hi mhaka yeleyo i mani hetisela hi wehe mi yingiseriwa mehe nhlekani nhlekani DP minjhani papa hi pfukile njhani DP ni nga tivi lexa beach yi yimela yini hambanani na swona sweswo n'wina kahle kahle yangani mahlweni na huku leri mi nga nghena ka rona mona mi tele na huku ra mi ta mi kuma kahle mintuku a ni mi tende njhani kuma xihundleni ni la ku hlamulela hi xipidi hina leswi hi swi vitanaka hi minete va nge i act 1 of 2011 ya ka IPID hi nga gwelagwelwana hi nga teki ntirho ka kambisisiwa milandzu ni vula hi mhaka leyi nga endleka le Braamfontein eBet ni ka minister wa maphorisa wa fika lava ku vona a va ha defendi munhu a va ha yimeleli munhu ntirho wa minister a hi nga swi tivi ku va tshama va defenda munhu hikuva hina loko hi trainiwa xiphorisa a hi byeriwangi ku ya defenda hi munhu and a hi byeriwangi a hi tirhisi discretion ya hina ya ku shoot to kill swo tiva ti-court tijele lexi tivaka swi loko hi pareda hi tlhetlhexiwa hansi ka national commissioner se leswi vitisana ku minister wa ka va ha defendi munhu a ya bolela jele hi nga hefi hi nga gwevi a hi yimeleli swiyenge leswi tirhaka hi swo swi hetisa ntirho hi tlha hi tolovela ku tika leswi va nge job description that's why loko ku ve ku love munhu hi ya hi ri varhangeri hi ya mikosi sweta swi hi putisa ku hi te hi ta lahla munhu hikuva hi teka swa mitirho yo ka yi nga ri ya hina hi tsemakanya milambu ni vona na khesela senzomliwa va yile minister swi ya heta va ku ku ta ndlela leswi na leswi na leswi hi marito man'wana ta vula ku hi ku ya policy act state of 1995 hi na tiparade nkarhi magomana wa lavula hi 3 months i job rotation swilo leswiya hi leswi tirhisaka swona hi hava parade ya ku peluka fambe ya duvula munhu i nga byela ku ni duvula munhu loko a vuke xiwiki peluko a hi pfumeli ku nkarhi wu hi siyile hi dlina kwala hangalade ta mi kuma hi wukele nongonoko lowu wanani lowu a humelerisiwe hi hlayiseka Robert Matsi ni khalanga Pets Mathebula mba na tintswalo mba na mafunda mba na rirhandzu mina na n'wina hi ta hlangana vhiki leswaku hela ka vhiko leha a hi swi hi khumbi hina hi ta va hi ri kwala hi musumbunuku hi ku tisela nongonoko Afrika wa vulavula handle ka sweswo DJ Matt Dzumba na mina andaka loko amukela ngoveni a hi byele ku mahungu ya awara ya mbirhi ya ta va ya yimise kwini ni ri ka n'we na vulavunga kwala tlhelo ka n'we tata mahungu a ya heli ku hela nkarhi a hi vulavuleni nakambe mundzuku Afrika wa vulavula.